Phi baro kinigilong ki khubor bam takasngi. U babu kular khong jiram unong hikai school na KGP school shillong. Ulapan pawi ka jing snokya halor ka jing hierdor jung ka jing tap kerteng ki samla puli. Ha ki class ba kong san kum ka class 9 ber class 11 ber kum juru ka jing duna jung ki samla. Ki bami benta ha ka metric examination arajar arpun riyo. Habakran shakilat pathai kubor ha shillong u babu khong jiram ulaong bahagisnem ba mensha ka jilla ba kanong ba shillong ka judani ka jingbun paj ba jung ka samla puli ki ba thep kerteng ha kini ki class Raymond tala sakhi ba ka jingkhen kala hiar sha ka jingyo ka baduna tam Menta usnem ki khna metric batho ki don safu pra hajar news pa khandai plai embos SSLC ar hajar arpnriu ha usnem baladep ar hajar arpsan ki don hadu nriu plai hajar news pa prapu arngut ki bapas ki long Sanpu san hajar sa uspa nyo plai ngut baklem pas ki don pra hajar ars pa khandai ngut ka percentage ka long prap nyo punch pau percent Kani ka pen i ka jing hiar ka puli puthi hajla hadu Khatsan hajan ruspa laingut ki baklem apply ne ja kapau ha ki school ba ki center exam long ba ki school ba pher hanong ba shilong kila ai jing tip ba ka jing wan tep kerteng jing ki khnna puli ha class 9 ba class 11 kam shimla long kumba julong min shwa kumtaru ha ka bede ba ka metric exam arajar arpnriu la sakhi ba ka jing bun jing ki samla puli ki ba register ba ne tho exam kala duna bha karkum ka jing ong jing u ka ne ka jing hiar kala banwan bun ki daw kum ka jing jingyo jingya benta ki long ying long sem ha ka jingyo jingya rap pisa ka jing jin jara ka puli puthi hadin ki snem ba jingya lingba ka khlam pat ba ru ka jing dan ki khna ke ba no ya ka puli puthi hap deng denti ulapan pau ba ka ne ka de kamat ka badon kam ban bishar bnya da ka tanat puli puthi ba ki bor ba de pen Ubabu khong jiram la kentui ka sarkar jila ba diki bor puli puthi ba kin shimkya ban wad ika daw jung ka jing hier knang bo ona ban pin khan biang ika puli puthi bat ban ai ka jing ram ika samla puli bat kin dang beteng ika jing lenti jung ka jing puli long balada ka jing duna ka nang beteng kan la ban kta ika la we jung ka samla bat ru ika jing ya tali jung ka jila hi baro ka we kane ka jing pin pau pat ba jung babu kular khong jiram kalawan ra ye ka jing kran pat ba halor ka jinglong jingman jing ka puli puthi hajila meghalaya khamdam hashilong haga babun ki pat ba kidan khmi lenti ba ka sarkar kan shim kila jing rap ban kan tiu ya ka jing yo puli kum kubu kisna nomar ki bun bung yo kam soka ngba ka new education policy ka long ba ikna kinum dipensu haka kam soka candidate hapo matrik lani SSSC ti kebenengkong kalong ba kine kiru kulalwan ba fintem kidai gitu ki kena negi school ki ba la affiliate segi embos ndai se kesokan mo hakan kan di kategori sok kandidat ke sokar kamdon bentai keben sokar kanum kam tip kadai baik ijing pendai jong embos begitu ki school ki bala affiliate segi embos ila penbiang tandong sadong i kriteria segi embos ini kidai di kulawan saya sila sentuh kamlei ila menong di school sokar ila menong di defisit ila menong di ad hoc ila menong private tu kamlei kata tangba ibala affiliate sikembus ini gidei hidup labuan but kimdon kam selection test tu kimdon kam selection test tu la conduct i selection test hari school jing ki ba fair sistem gidei hidup labuan nah saya sila saya kata kan ba hidup tu pada idai gine ikati unaffiliated idon bun di school drop out ngirung ilong konsen mengai drop out lada gine gi khasan hajar let's say drop out nu sokan kan mula ban thung institute di kinja department inquiry saya gija let's say gila ai yo pun ni ngam la syong burim ni bagi semjing ni pa bagi mula ban kesan school ngam ni gidon la kajong ka family problem ya kata kamde ki basuk ban inde hidup ban yata ni kesoka la kalom konsen ni drop out kadai ban institute ya ka inquiry halor ini gi jingduna pala hadu khasan hajang ndius pa lai kamde ka kam basuk la kesoka kalom konsen ni education why not bahkan non konsen lem ini gi kena mugila duna pala mentas nem hadu khasan hajar gitu na di
kabut mud berong baga jing duna ju ki ba ban mi ban thong siam ke hiar na mar ba ka to ngam ong iga kulajan di spa prapuat kahir tang sau kulajan nyu spa na spa am dai jing hiar bu mo wana kahir du kasan haja kata dai jing hiar ikan ni kam dai jing na kam dai jing fi ni pa bersuka ngam fi kan hapan find out ways and mean balai kala ban find out inquiry la kala you do young the why not for education la kala you gitu gi scam di fair why not for education find out and rectify pendai kan ni nang ba education kan nong kebicara kan nong kebabian deh kata kadai kijing sengau ada kijing sengau dengan ndai bang kendok yang nuru kijing penrung ka embus kijing penmi ka embus nadu arhajatra ba ino kena iban yala ya ke SSLC kidai ban register hak kelas 9 bat hai kata la him register hak kelas 9 kemud ke embus kamsya ban yala ya kan SSLC Iway kena agak koi kelas 9 kadai ban register. Di kibla register kemudian ilong entitled banyala yang trik lada di pas di kelas 9. Kata kadai kawai. Kebaat pada ke embus ke bu biang ia ke registration hak kelas 11. Ba kinu kena hi banyala ia kelas 12 ba kendok di embus idai ban register hak kelas 11. Ibum register hak kelas 11 kimlong entitled kimlong banyala banapia dia ka higher secondary kata kadai kawai kabanga kwa banbu jing keli kalong kembus kemud kala baklai kan ni hakaju kembus balai pi register asin ikiju ikna sisen ba register hak kelas 9 kadai ban stan gen gatu registration number hadu pindah pas na kembus Lapilai pada sewai tu pindah register. Ngi bengilai pulih puak nihu nalak pas ngembus. Ngi register hak kelas PU. Dah kaju registration hanihu. Kabang impat pas nihu. Una uju registration. Hadu pindah puak MA rujuk registration. Lalu nilai jakawati university. Kaju university. Hadu pindah pas dikatu una registration. Balai ngembus hak kelas 9. Kabu do way registration, hak kelas 11 do way registration. Hakaju gambus de manlong tang way registration namta ka kena. Nakala pas ka de manlong na kajong. Kane ka de ka question ka bangabu i gambus. Ba double registration iginu kena hakaju gambus. Ngasngau baka gambus ka de man penbai kan ni. Register tang sisen la kalong kelas 9, kelas 10, kelas 8 Bat kat bagi dang na kena ban pulih apa kajing penyat dengan bus utu registration udai ban na negila pas ilai ha nihu in register na apa nihu kumgi student yung nihu lagi lai apa William Captain William Sangma University in register ha William Captain William Sangma University kata kadai jing singau junga ba pimla ban ai registration asin ha juga embus lagi lagi hak sambut tetang kawai dan lagi lapas nak tu lagi lak biang lagi lagi hanu ru do tu registration nak tu kaju embus nak tu kaju kabut kat bah embus sudah tu registration namta uju kena in hapan register embus kemudian kan ni ka bakla kan wala register tak biang itu gi bai register kelas 9 gi poin ni am kelas 12 lagi poin tu ju registration mungkin hak yala biang kelas 12 kata kadai ke jing singau junga ba ke embus ke ai ang ngap ha kelas 9 duk kin ka sim sau spa sampai ha kelas 11 ka sim biang ngap ke kamai biang ji kena sau spa sampai kemudian atli registration ha kaju ke embus ke bum jujiang ni bagi buat badan hari dia ngap saya kata tura ta kadai ke jing kuat junga ipoin ki banungkong ki bangakwa man kren ilong halor kani ka exam matrik SSLC exam mencem senam hajar Afghanistan bat mentau senam hajar Burundi dan di compare di jingdon yang ikna nambah yang kandidat kalau ya persab nang sendau jik kandidat harus senam hajar Afghanistan bat hajar Burundi hajar Afghanistan ibiyala gilong hadu
riu pulai jan riu spa prapuat katung record yang embus negeri result kat ba mentak snem pada negeri record yang embus kanong tang sau praja nhiều spa này lại nguồn một cái nhiều hơn dòng cái don cái khna cái dia la trik men sim snem mat menta kalong khat san haja riu spa lại nguồn tapi ini nujuar gini atrik snem di ba mentak snem gitu na palat ikan gede cái dia la một cái hadu khat san haja riu spa lại kam dei cái nhiều fair bom mana dengan ya tu fi ini di komplementer private hasko jongi women kita tentang kendian nah kalian komplementer di private di berbon man kesnem ngidon sanpeu di feu man kesnem tabah mentar kesnem pada ngidon tang angut di komplementer hangne kok moka sentar jongi bat laya turu bahang tai ha women pada kislong won jongka jaya hang tai ru ngidon tang angut di komplementer niki sanpeu ni feu jale ti ijing kri jonga kalong ba lagi duna hadukan ni kesuka kadai ban perkhati ai kan ni kumnong hikanya perkhati ai kata ba balai di duna ki kena hadukan ni kan ni lagi pas lo ru di komplementer lani ki private nrei kinumpas pala kat hadu banduna pala ki kan ni de bagi jinga fair kalong maong isi khasan hajar riu spa alai kam dei gi fair bon mana man kusnem gi fair hajar kam lei kata ti kumalong mentahi ya increase kidai tang kilukular won ki naga mensem snem kemur mensem snem gi rikular won kiu mentah sispa nyu riu rikular tu kemur kiu mentah sau spa sapua Iwai kandidat di non dikular di private komplementer improvement di here na dong syadong adu bagi komplementer lay di here adu khasaw hajar saw spa lay kuwai banyak jing don yang ki musim senang kata dei kawai tamang kwa Di babu pila ban batai kata hak bayar dai kata curriculum 1 curriculum 2 ka em ka lajing ya ya kan dikular bon dikular tu ti kanin mental jing tip jong di pajba jing tip bat kinong hika bun di buntip jadi diferen kata